Hello everyone. Sob bhala zona hop kuri ase. Persung gonis na ajibi ekta gana lugina ahai ase. Aro achila do konya hymnal number 316 laga ase. Jana manu khan ekilo to kuribo mohan. Aro ina ona istor ekilo glorify kuribo. Aro moi do kui thaka nisna moi gana jani, gana pare moi la gola bala ase, moi la awaz bala ase koina kurala nohoi holibi moi istor ke glorify kuribo koina kurala ase to ani amni khan bi jana manu thaki shele to aro kiman jun jani na ase ekilo te istor ke glorify kuro de guna edu koi dia ase. Chalo itia gana kuro man ekilo de. Thank you. Jesus Christa yung wan ng pag-uwi ng pemali lang na ngoyapoy apoy daw hem long ning ng pag-uwi Jisu ng pag-uwi ng pag-uwi Wipahay nupalan mangoyapoy mong cem yang pulan yenang puyoy apoy Jisu Krista nang pag-uwi ngoning Jisu nang pag-uwi nang pag-uwi tuy haya opane ngoyapoy Yahweh liyewone eldam yapoy akesang netampoy nang pag-uwi ngoning Jisu nang pag-uwi nang pag-uwi mong may lakpaayang inyem yang Benuang hitapa Bepuya